Thengi muno mwirorera itu haria hothe uri guthina mbere na kwirorera Inoro TV ciuria iria njuragia ni iria mundu magira na ngakena ni ageni aria mokaga tondu nao matikona kinyiria gia gucokia ciuria macicokagia ciothe to uria turacokeria rucini rwa umuthi ni mũmbunge mũthure kuria Manyatta Mheshimiwa Gitonga wa Mukunji arathurirwo na tigiti wa kiama kia UDA na we niwe mundu wa mbere mũthure guka tabarira na Inoro rucini kuma twarike ithurano na ndio marakwira ate hau thimo-ini no urore message igire ithatu marakwira ate marakwira ndeto cia yuthi icio ni twaririria na ku mundu abarambira kwina ndeto irathombora ndo muno ya drug abuse na ngwiciria iyo ni ndeto iraumia na tuna maundu maria twaririria nawe mama makurega ku engage a youth na by the way gitumikire uronire acceptability yakwa iguru uguo nundu wa ku engage a youth nundu ithareria wa mona nie no ra matambura ni makenaga makiria kwina sector itagwa ya boda boda sector yo ikoretwe ikithumburwa ni thirikari nginya makoneka ta koma taikiene nundu wa number 1 anga watho no auma anga wa kuthondeka ndwe boda boda watho no auma anga wa kuthumbura borithi anga msako maundu monthe maronania mo youth ndaina nafasi na embwe erakinyete vandu ukona nginya ni marambia kungana makathondeka serious problems na makambia nginya mbara cia vana vare koguo andu tacio marenda kunyitirirwa na tarunie nenda wa ward ngoro nena a big circle ira accommodate hustlers aya kawaida na sako yo wira wayo ni guhakikisha weta muyuthi no urakorwo na nginya vandu rauga no monekanya ningiambia kaundu na sako icio ni igutethereria andu neguo gutethereria maisha ni murokira mugituragira maundu maingi muno matanya maitu maiguru reke ngwire expectations yeah tororia mungihetiretio matanya maiguru muno ni uma magi aga kuhinga riu reke ngwire Kamau siasa wanando ne augi taru te kwate ungitonyo uguo kirathondeka maundu monthe ta ko magician kindu kiria nie thaino mbikarite nthi for the last 3-4 days ngoreto ngikara ngiroria ngithondeka nyamureto strategic plan ya kuria ngwambiriria na nina kwira within the next 3 months ningoro ni muthondeku resource center kaune kaundu riu andu magekira tiki kaundu avingia maundu mama mengi monthe ma thini wa National Assembly policies na maundu taru ma feeding program maundu monthe ni mathondekwa thini wa National Assembly kwina process no kwina maundu turandepend na thirikari ire tonyete nigetha mavinge na maundu tumambere ni maundu tamamutu taru ni expect wona to apisha rutogo within the next 1 month bei ya mutu yego content na sustainability rego karu ni twikare nthi tuthondeke strategic plan ya make sure Kenya ni aga food sustainable ikoro ni reva irio neyo nevo nie mwenyewe ni mwenderiu Ruto idea ya gukoro twina migunda mingi muno empty taru ni rathire round shukuru cietu cia Manyatta na akora shukuru imwe na eka makiria mugwanja na itiratumikana kurima ni turenda kwambiriria kaundu kangi tuma shukuru na cio ciambie kurima mbembe na mboco ni thaivo to igukoro igitethereria mwena wangi nya wa food basket koguo maundu mama monthe ni tuthituke mavingagia pole pole expectations cie guru lakini ana andu anaone makwerewa tukimera tuvingitie mama tukete kuvingia mama na mama haya umenya atiriri kadi yaku ya 2027 irajia kumakwo riu nende ndiko maka ria makarora hindi yo na thengi muno turagithio ni muthuri wetagwo George Bogua ari kuria Washington America ni aratwirorera we murata wakwa George Bogua arajira ona we ngugeithie na ungeithirie mutate umwe mwagi wa manuthu thank you muno nukuga ko horo wa riri muhesh horo wa security niki kita security ni docket ya mũmbunge na taru during kivinda giki ngoretwe ngika siasa ni monete
kukoretwo kwina thina wa security na maundu monthe mara involve gukorwa kwina area monge kora polling station everasa muno na nginya uborithi enyewe matina resources na nira kena one of the priority nginya ya mundu ta Rigathi Gachagua akoretwo akiaririria consistently ndeto ya ku reform the police sector na ngwiciria tukavota kumava resources na tumarive wega tondo vorithi matirivago wega. It is a sad thing. Vorithi matirivago wega na vorithi nio marutaga wira munene muno gukira nginya jeshi vai vata ya ku make sure those two security apparatus ni makoroma equalize kidogo. Vorithi marivo wega mavewe nginya chances ya gukora magitura maisha ta andu wa kawaida nigetha mavote gukora magitu savu wega na nginya corruption area nene muno irathi na mbere Kenya involve the security apparatus and they know yetu tukavota kumongerera mushara na tuvote kumatethereria gukorwa maina welfare mbega nimbisi tungikorwa twi mbere muno na Embu County taru ndoretie security ya Embu County kwina areas imwe tukuongerera ikorosina police stations taru area ya mwena wa Njakaire gaturi kuthii kuria gwetagwa Carolina ni area imwe korete wina insecurity nyingi muno vandu vau ni tuguceria vandu tume police station na tuvoe vorithi from the headquarters. Haya, good. Haya, asante, thank you ndio wa gwithikira kujocokia ciuria ici ndungu wa Kaje arenda kumenya uria mugwikana na cartels aria makoragwo urimi-ini we umite county ya kurima ungithi gwa kahua kwe cartels ungithi kwa macani kwe cartels ungijetia wira wa cartel no ndi wage no ndirero haha ni gukoragwo cartels aria kwa miaka maingi makoretwo makihinyiriria murimi ungikatia na andu acio mweshimo cartels ndungi micra round tondo cartels rasimororie per sector taru ngiroria mwena wa Manjani cartels makoa ma surrounded ndeto ya uguri wa Manjani tondo kwina andu mekitagwa marketers kwina brokers a Manjani thino wa thoko ire nene ya Mombasa vau tukenda kuruta cartels acio ni kuthondeka watho in a way that ni tura control bei from the government side na tukavota kuruta andu acio bei ne avotha reke ikoro factory no enderie Manjani mayo directly gutaina vata ya gukora twina broker ati uria ara connect murimi na muguri. Number 2 ukaroria mwena toyo wa mbembe na mbosho mbembe no donation issues in the reserve ikoretwo andu aria mai thirikari ri marenda ku benefit vau na voru nivo turauga watho uria ungitonya mwega ni kuhakikisha bei ya murimi ni sekene murimi akirima mbembe na kira koro thirikari ni era control bei iriko kira make sure murimi ya sawa na wanayondera vinyika muno tukavota ku control bei yo na nigitumi ndeto ya guaranteed minimum return ikuruta ndeto icio cia cartels kabisa. Ndeto ya kawa ni the same anayone andu aria metagwo brokers acio nio mokaga makira thondeka kakun na mano temone manyivagia bei nginya murimi mwenye agatigwa ataina chance ya kuthondeka na shiringi tondo maranyitana makira voranira thimu makira ugari tugathe bei ino igo shiringi 210 murimi ni wanyara negwa kuguru ni tukumaruta wa pole na nie tiga ngwire kindu kiria ni rera andu ni ati nie tondo ni navewa mandate ni andu wa Manyatta nie ndie na guoya ya mundu guonthe tondo ngage guoya ni kwana vandu wa Manyatta guoya kogu ni nduta wira wananginya mutongoria wa bururi kana ndui wakorwo ni vandu vakinyia andu wakwa lazima ngamu approach na ngamu report na ngamwira andu wa Manyatta marenda 1 2 3. Haya, good. Kogu acio then to deal na square andu wa Manyatta matana kuhe mandate niki urekaga mugitonga ngoretwo ni mwana biashara a young businessman na challenges cia ukoro nginya a young businessman nie professional ni engineer na wira wakwa urotetete around mwena wa thitima ngoretwo ngiruta wira wa backup ngi supply ndeto cia thitima kwe banks
media houses nginya kwenyu ni ndutaka wira kidogo na nginya national government kwena sectors imwe ndutaka wira taru central bank and the rest uyo ni wira wako wambe. Number 2 ngoretwe nina wira wa gukorwa ni murimi nini maga ng'ombe, na number 3 ni na wira nirambereria othote munyitu wira wa guthondeka thimiti otho no akoturakura tu as young people enego ogo no adikete yad wenando nina around 70 people aria maresaga kuma kuinia na I'm very proud of that tondo te and not many 35 year olds ungekora mena maundu mau monthe mataumete vandu nwese kwina vare mundu aumaga nie nyumete a very humble background. Mzee wakwa ngikura koretwa driver wa mbathi ya St. Ursula boarding kuria Embu na arariza musara wangirie 12 na nthomithia tu na twarambi kunyitirwa ni community help kawaida maundu ma monthe makawaida koguo nina knowledge ya gukorwa ni rerewa mundu wa kawaida na mathina ma good ndo cio no wangania ungikorwo ungitara atia aria me thutha waku marakwirorera ne youth arauga nani muthenya umwe nigenda gugathi haria njurio ciuria ndi ta muheshimiwa aya na ndina tubeca no nyende kwanjia kawira no nyende kwanjia biashara yako kwanjia atia ngurora naku ni cukuru nguthie guthomera kana ni atia mundu guothe munini na neo mangoretwe ni an inspiration kwi andu wengi muno taru gitumi kia mbere ni kiutwaririe ati gukorwa 2017 ndia kwa ngoro na cindwa na okire na mbereria kunyitanira na andu gutaikuroria uva riu ningira mundu guothe aina kaundu gake angienda kuambia either ni biashara either ni politics either ni undu nginya ungikorwa wi wa career ningi mwira kiambiriria nikio kivinya na taruma ndo monthe ne akwira mbikaga tikwa nambirie uguo nyambatite ningi ambia first company yako ya thitima na ambiririe ni university na ne after culture attachment na company yo etagwa ERS na me registre na mbesa cia help na vesa kwa 25,000 na me registre nda kumenya nginyo kurie karikia tondu kwa nenda katuka undu ningi ambia kange tumandigacerie wira no munthe is a good company na ni vesa ka ciana cia kwa kamutuka kuria riu ningira wa mundu tu ni agerie varia angiambia kwambiriria either ni urenda gukorwo ina supermarket ambia na wako oneka kiosk no kama neji takurenda gakore ga supermarket either ni gakawo ambia kaundu kanini karaka ngituma ukure ukorwo we mundu munene na mundu guothe angikuva story mbega ya gukorwa aivandu iguru rasima korwo yambiririe nthi tondu kavewa kaundu kanene wambie nako ko kanyivaga lakini ukambia kaundu kanini kakamba kakaneneha koguo ningira andu makorwo makiro na youth matiga lose hope tondu nitokoro twe nao bamba to bamba tukimatethereria gukura na makiria nao magikorwa magituma form ni kujituma sasa no thage tukirikia tondu riu turakire kimera kiu gioteti miario ni raririo meingi ne kurarumanaguo ne kuracinuranaguo ne kura yani unaona campaign era ina maundu maingi maria riu ndenda matume riu mecirene maitu riu turute wira tondu kurumanwo ne kwarumanwo muno na kweranwo maundu maingi maria ni ndirenda manyume mutwe riu onani riu to concentrate na riri na kurania ciuria cia gwaka bururi siasa ni ki Gitonga siasa ka yacenjirie especially guku kwetu Kenya na nie ni umu aria nirauga lazima tucenjie siasa cietu na ningoro ni champion wa gucenjia siasa yao kwa competition ya ideas yao kwa competition ya akili ciaku na ciako lakini kinyete vandu gakorwa ni competition ya irumi competition ya mbesa competition nginya ya mbara na cartels and the rest siasa iria turenda gwika thaino na nirakena ni turaruga vau ni gukorwa thaino nundu wa gukorwa ni turathurire William Samoei Ruto ni kuonania no aturuge nginya tribal barrier
ati uyu witagwa ukabila no atume kwiguo. That's number 1. Number 2, ni turenda twinde kaundu kengiru ga gwikira nginya watho thiini wa siasa cietu itigakorwo cie so much into mbeca iria we nacio. Tondu tariu no ngwire siasa itira imvuthu kwenia as a young man. Ira very expensive. Rasimo rungamie maundu monthe nigetha wike siasa. Nundu nginya resources iria irendekana ni nyingi na andu nao ni mamenyere ati wona mwana siasa uguo rasimo vangeraini usina jeshi keni rasimo si jeshi keni riu ningienda kuona tukithondeka mawatho maria nginya mundu hambu aina endia ingitethia community aragia nafasi ya gukorwa agiuka gwetia gitina akavewa na vau ni twekate. Number 1, tucenjie mawatho ma campaign. Wana no atwekire rule number 1 ikorwe gutie na ndeso cia kuvesa na mbeca thiini wa campaign. Number 2, tuhakikishe ni twavesa na platforms cia gukorwa andu magicindana na ideas. Taru it's a big shame kuona ati debate no etanwe ya head of state andu aria mareti cia president amuma kauga te mathi. It's a big shame. Tondu riu ni kuonekana we urathaka ngi mushingi na kuma turari ndurenda andu mamenye urio urekate uramava idea iria wamava. Turenda gucenjia politics yetu ikorwe cie tribalist, moneyless na ikorwe cie idea based. Good. Neo gitumikiria andu amanyata marandu miri. Haya, thegio wacoka Manyatta ndukimageithia muno. Ngumageithia. Na mumere ne ndimendete onani na maikarana maikarania na thayo. Ne ndecera ku riria urijira tugacere. Thegio ne ndakera nundu wa kugoka. Thank you very much. Asante. Ucio ni mũmbunge mũthure kuria Manyatta egwitwo Gitonga Mukunji arathurirwo na kiama kia UDA. Niwe mundu wa mbere gwita studio thutha wa ithurano mutongoria mũthure. Rũcio Ngai atukinyeria tugakorwo na mheshimiwa wa Ũkũria wa Kimani kuma Ũkũria Moro no mũyuthi na kiagĩũkia gĩtwĩre maria akĩrĩ namo. Niĩ Njoroge Gĩthĩnji mũtũthomithia mwena ndagĩtarĩ Eunice Meja ũhoro wa turute iũndũ ici cia ithurano meciria-inĩ rĩu tuthie wira kiu nikio githomo kiria tukorwo tugithomithio kwende mundu araikara oguo kaigua maundu maria andu a siasa marerana geu kaigua moka meciria-ini he turwimbo turainagwo maundu macio mothe tuke twehereirio nigetha tuthie tugakirute wira. Nie njitagwo Kamau Akang'ethe na kindu thuire na itagagitikira ni mehemehe.